tu ni no tamara no e ma te pro no tu haira tata to i mira ko wa no tamara ye tu ya uni pro o te muni ko o marara te muni o to tato ora. Wa whae te mora hupa ta ati he te mo pu hupa a te au te wharapi te hupa mai te pupu ni te au e whaatirir a whenua rātou. Te hau whenua te a papu e ta o ye tau i tāna muni ha amara ara tau tini o na ohuru whanane pati tifa. Hare atua tātou i te whenua pereti tānan hei te mai tira a whaine tāne no te au nei tata ua o ta tātou nei porito kalisi mai porito whaine tāne te no te whenua whanane no te matai te piti tau tini piti ahuru mā piti. Whare apur ar hei te iat oia whaiti te anu tēne ai tōnur aia te te raup o aruna anu ane tira ahia o aia te ai te hau whrani e iha te parau e te hupat ini ai tō iam wehia. Tara mai, nā poroi hawhari mai te tapa anu te arhoi te wharerit ai te pōmhana pane o nono te au titema iritir ai tā tātou vea teiti, te ora a tō te areo tō tātou ni whenua te hoi e whaera au hupa, mai rito mai te taatu ar au te mo rawe hupa taati hiei te enei a mui teir au te whrap, taati a te ie mai rito mai a mui teir ai au te mo rawe hupa atu a te au, rato at ora e haaraing e te mo taua taur a manuru e wau tō tātou ni whenua, wa te atu ratu i te pap eni te au te whaaterer a whenua, ta rato anir a te eieit ene muni amara ara, iau te o te orar au tō tātou ni whenua, wa whae anu ara te hau whenua in e te whaanhor a o te mataiti i maeri tātou, tau tini o na ohuru whrani pati tifa, tara mai te mo tatarara. Etapa d'ordre, mes amis. Ok. Tei te reo te whrapini ei te tia tono hia mai te hau whenua, te e tāmata nei a wharere a rātou, ai tara. Donnez-nous l'information selon laquelle on va négocier le point d'indice. Si c'est pas ça, on vient pas. Là, tu reviens nous voir en nous disant on négocie le point d'indice. Te anir ar hea te i au pupu, amar ar ai au ta rātou moni iau te o te orar a. Tau hie rātou tau tini pāhanere, te reo rau te hau whenua, toru tei me te amar ar ahia. Mai te tau tini ahuru māpai whrani te atu i te tau tini o na ahuru whrani pati tifa i te iemhana. Piti taua tini ahuru maono, piti taua tini piti ahuru e mā piti, piti taua tini piti ahuru e mā toru, toru tai me te amarahia. E ia hae parau mai e ai tai ha amarahia. Ia parau an e hare mai e parau. Tatarar a e rata te au pupu, wau mataiti te orer a te amar ar a moni te rawehia. Mana mane o nei te mutahiti me rea nera ta awa no e perera. Awa mati te mutahiti tāna pora hau whenua. Eto nei tua tapai mo para hau pupu paru rohipa. Ni e heo te whiruri a, no te muni taua. E poro mai o nei mātou e taoto te mutahiti. Ara mai te oto mutahiti piti to nei piti horu māpai. I te māti no piti. Poro mātou e purutita a te whatere au su whenua te whaat oto rai e tunun a maa hoi. E tāma ai a rātou i tā rātou tā mara. E pai a rātou re rea to haara mai mātou. Whaara mai rātou i mātou awhia. Mutahiti piti to nei piti horu mahi turian mai tira. E ore roe mātou e arara tiria te me e taoto o e mātou. Ana mata mua te iot aer a ohipa, hitu ahuru rerer a wha orehia piti ahuru mav au no anan hei, te reo at o te pereteni mo e tei. Mia mai e wāra tei mura e uhipa tei wha tei mei te uhipa. E no atu e matara tei wha aer a uhipa, ia i te rātou e toru mahana uhipa e rehia e rātou. Wa wharerei nā pai piti te hora ahuru mā piti nei, aitara te wharerei a, i Mauro. Tera mai nā rtua to i ni whaera au hupa te whrapturu at ohia mai te toi au te mopu ohupara au te whenua nei, tau pupu hoi e te utara au te mohorupa te no te rewar ai tēno at otu, te maumani hini no te arai tātou o mai reito tātou ni whenua, hari atu i rātou nā te momotu haapapura ahuru atu, mere te atu Nicola Perez. I te aur ai o te perititenir a ai tei moro te apraur ai roto i te hau whenua e te aupupu o te whrap e te SFP. I te taur a manure vai wha a ai taho enua e ahu he wera. Whiwhiri i mātou te rupe, te whaarahe mai mātou ai te manure wa tō tupu o tō tuhu apa. E apa e me mai so e papaari ro wa ohur maho e mateti. Me pai tuha wera e tō tono e mau i. E muriho, o te ahu i me mau e apa e te puhapara. E te o te whae ahura puhapara e muriho mai a paro turu mau te pro api tani ura hea mai. E roa mātou tupu o te maha. O tō wharo te hau. Maruru mai tei. Ahuru maho e te rer amanurewa te wha orehia te imahana no matuita tuha ape e tō te tuamutu. Aua e rā, wa mātou o ADT i te mohuru whiwhi e wharerehia. E rātou,
Nous avions mis en place par anticipation. Wainini ena mātou I mua te huru whiwhi au warawe amui mātou te ahupa e te mauti arat e narutu I te whaahupar ai ta mātou I ho maut ata e te maut ata e atu no te parurur ai te nun a. Nā e teiti whaar I te mohoani e amaramar mai e ratu I mua I te mo whaorer au te rerer a manurewa. Pour, je dirais, les informer. Awa e mātou te pūtai te turismi te mautia e whatune te mo wahif ari a manihini e wa matara o noa te whiwhi wharerehi ara e te mo manihini I tere mai nā te ara. E o ia waiti te atati I te taur a manurewa au e te rara wata mei hoa te mora tere nā te pūje I o turismi tauturu I a rato no imi te te wahi nohor a pāpū no rato anan he I toru manurewa te tere mai nā te ara I reira pai whiwhi e mātou no te mea e reheir I rato I te tāmai. Notre rôle est de les aider à trouver un hébergement. Treira I hoa tā mātou hupa e tauturu I a rato I imi te wahi nohor a. Mainan hei meira tō mātou niuniur ai te mo whare whaar I a manihini mo hotera e te vai atua. Tā uia e hamaururu nei. Whaat ahia I toru tata I te taur a manurewa e toru atua I te whare manihini. Il y a une autre équipe de 2 à 3 personnes qui seront ici au Whare Manihini. Iau te whaaterer a ADT I tate mauterer ai te ara e huehue no anan hei. Te titau manhini nei te tei te ert heiti I tāna nau hoani e herein ei te ratou tauana tirara no te moha apapur a. Tera mei hau tatou ahi o mai te nerurut a te e pupu tāne vheini. Tēnā parauhuru rau nā tātou no te epo a tairoa, marito mai to te awa muta Eufrani, piti ki roti a hapara au te ero e pāhanere tara ma Blue Eyes, te haruhia mai rātou hunahia, I roto I te ho e pre o, te taata wat uhia I te whare tāpe ar ati e noa tuai, I tāna haawar a. Ari ai tua tu ia tauata te imihia rati o e hitai, wa whiwhinanani ei tō rātou pai tā I e pitiri te tātu I te pā a whenua, toe no tuarai e hoe, e watonu atu ahia te morav e whaaura a manurewa, e te mo whae hau, tupoe au hai, no te I ati. Tau I tātou ne tumu prau te pāp ni te tupur a te ine rurut a LGBTQIA+, no Oteania, a tēnei I o tātou ne te ine hurururut a no rātou, te whainenir ai ta rātou mo opuar a, rātou, I roto I te orar a to te ite, Andy Ebb a tēnā Milkam. Nā te etaretia momoni iriti te e rurur a mata muaroa a te whea LGBTQIA+, e ta ataparuru whatute e te aurera e rave ohipa te hau I roto I tō ratou whenua, ho ea awe a o ia oif ar I te huru o te tei e te tei, e ia whaturahia te reira. Te whiwhi matamua I ta mato e ruru nei, o ia hoi te whiwhi no te whaatura. I te ie nei, I te whenua teiti o ia hoi I roto I te ie io. Ua moehia te pero no te whaatura. Te veira te mowhia I pap te temo tao, ere me tano, ere me... Ua moehia te whaatura. I te whenua tonga e iha moama e whautuahia te pai a, are te whenua rarotoa, ua haamanahia te ihuru te atai te ohuru mamhano e perera, mateiti piti tawatini piti ohuru matoru. The priority for me is to show our youth, our young people, that we are here. Te whamata muaroa no u o iaha e te whaitera e te ui api te weinei mātou no te arata e a rātou e no te ti ano o tō. E haeri eri a, te ie tā mātou por ei. Nā rato I te ie rurur a e maramarama ai te ui api no te eitau I te mo whiwhi e wharerehia nei rātou e no te patu I te wahi whaari a I a rātou ai tā rātou e whiwhi. Feel welcomed or to feel safe in themselves. Yeah. Te opua nei te monopreti teni no te whenua e patuho e whare no te whaar I rui a rātou, opuar ati e hiarei te momero o te tātir a Kuzan I mua I te moonohi o te ie mo tāta o te mata e hia nei. Tera me hari tātou I te whenua peretita I te meanan hei te hoi a maitir a wheni tāne no te nei, e tata uat o tātou ni purutu kalisi I mai, purutu wheni tāne no whrani no te mataiti piti tautini piti ahuru māpiti, nā nei te atu I roto I taua maitir a. Poro ei, marito mai I a kalisi o tātou I wharu at o mai te parau I o te tiar au te wheni tāne, I roto I te orar ato te ite, Naya Binet, Wallis Glaze. I tōna ai hoi tiper a tui pari, ai tau kalisi a marirau. Ei no tāna whainenera I te amata. Mia fufu aroa, inha, aita oe I te hupai tupu mai e te taua maitir a. No reira, ti tauhia ho e te ahida a papu. Muri tōna te ar a whene tāne no wharani te titau nei o kalisi te ar a teitei atua,
te whaine tāne no te ao nei. Te ara paari mau o te upo te apine pine hia e te mo whenua no mari te apato ai no ropu. Ai tāra te wherurira a o kalisi e tapitapi noa wariro te i mai te ra e moe moe anona. Eh bien, avant tout, c'est une première expérience. Pro matamua, a teira vau e ora i tu e whanhor a mai te i te ara. Haurua atu te whaahia nei au, inha o vau te ma o hi matamua, te amo i te o purini tiang e te taua no te whenua peritita. Ai tātu e pro whaahia no u, e ia i te hi au te tino te teime matamua, e erera no te teime hopea. Soit vu pour la première fois, et pas la dernière fois. Calici! Et donc Ève est première dauphine. Wariro atu o te ima e te ra e rau e ano te hawheruriti ai taini e te ar au te waine tāne e ia ore te mou wha inor a e te mou rawa inor a in e ia rato. J'aimerais dire et démontrer. Hin aro wau e whaite to te ao e eri te waine tāne e te ata e hoonua nei tōna tino i te papromu e eri roa tu wau mai treira. Hin aro wau e prau atu e ar atu o tomato i ruto i te totai e te. No reira te e hoho o te wahine tāne e ho nei tōna tino e prau hape te ie. Trata u aror ai te mhana e te por iat o tā ue hin aro nei e tu i moe te tata nartu i te ma i tira. A tānu atu te re e roa mai wau poti a ēnara o kalisi i piheiho i tōna mautae. He me tātou i te whenua teiti nei, hare tātou i te ini whait i te reit whare apur ar hei no te hoa ia ai tōnor ai a te raupo, te aro noa nei ei te parau te ani tira ahi ora ai a te tō te hauwhrani, i ara teo i hau i tōna a ai, e i hāt ora tōna parau ia moe, aro materi i te hau, Desire Teivao. Te raupo e i oapi inoa teie, tōna i oatumu o hapai ta a e tau. Whanahuia i te mateti tau tini pauhanere pa ahoru mapai rei a tea. Waura mai o ia i te oe ano tau hue i o tātou nei, e ano tau no te anitin au tō tātou mo whenua e te mau hau no rāpai. I mua i te ia opuar a te mau hau no rāpai, e haru tō tātou mo whenua, ua ape o te raupo i te mana o te mauar i no hiti raro. Te ari no awera, te ari no te weitoa, te ari no taa, te ari no poroporo, te ari no huahine e weitoa. E poro ratou, tapiri ratou i a te raupo, o te raupo ratou, te tata e aratei ratou maunu. E nānei whanhau te maunu no te pārurura i a raro matai. I roto i te whanhau a te mau hau whrani ane, hau partani ane, hau purti ane. Te nuare tautini pauhanere i wāhuru mahitu, e piti manua tama i whrani, i roto i te o ano tumar ano te tupitaruar a, i te pare a te rau o i teinu. Tānina haere hia i te mowhare, taua tini whaehau whrani i tono hia, no te tūmāroa ai te parau o te whaia oru re hau i te waitoa. Ahuru maono no whepuare, tau tini wauhanere i ahuru mahitu, i haru hia i o te rau o, i apo o te tea, i pihea i te whenua i parahu i arae, o te ruea. E ti ume tona parau te tupura, i ne wea au, te wahi haru hia ona, i o toi te tehi ana o parahi o pane hui, o ai tēne o ano wea au. E raua toa te te ati wahine no awera, o rato i te ua taura, te imita no te paruru a te whenua. No tō te rau o ti ara mai no te aro ai te hau wharani, wahin aro te iehau, e iha te parau no te rau o ia whaar o whahohia. E inha, tōna wahi tau tōn ahopea, ai ta hoe e of ai haman au a. I roto rā te teme te hau wharani i taua taura, hamani e te parau pa ati ara e pia. E rāwe e hoa pāna rato, i me whaore rā ai te parau no te raupo. Ai tēnā te maruru, apa i rato i a te raupo, i whenua te ratoni, ka hoi mai. Apo paore hia te wahei i ona peisora hia. Hānere hitu ahuru ti ahapare hei aratou, o tā te hau wharani, i utātu i uahuka, no te whaautu ar ai aratou. Ha mahuia te hoi of ai tino ratou i te ia mana nei, e hamana or a, i to ratou parau. La douleur nous a terrassé, la fraternité nous a relevé. Ma teiti tautini wahanere e pae, hoi ai o terau o i rei atea, te piti ahuru mātoru no titema, tautini wahanere ahuru māu au, i mate iai te ie ai tōrhei. E iha tōna parau ia moe hia, whaatupu hia ai te ie whaite te reit whare apor arhei, e hope,
a tapati muri nei. Tera mai he mai taraho I harea o tātou I pia whaititir au Shivali ni namu paradise te ua iot I ni whaititir a hoho a pēni maritu mai a te vaite ni uhiain e te u ni namu tānei whaatuati ni ei te maha ahuru au tōna mataiti a papura ahuru atu Juliano Tautu. Des housses sympas, des ponchos sympas. Mauti tōna te reit whenua whrani ho e mataiti te mauro, ar hei te mau pūta nei mataitei, mai te pūr haunuisi te desar, warewarewat o uia na Europa ma, e ua haapi I te teimorab e api, ai te whaur a tōna oa oa. Donc oui, effectivement, j'ai passé un an à tout visiter. J'ai tout vu, tout. O ia mau, wa tere vau ho e mataiti no te mat e te mau wahi atoa. Te mau wha I te a hoho a pēni, te mau whare manaha, te mau wahi hoa e tu atir atu rātou, I ni ai tō utoro a pēni hoho a. Wa tu mo atu a vau I roto I te pūwha a I te tir a Gebronli, te reira te haaputur a hia te mau tāua, no te au atu a nei. Wa te rea atu a vau nā Europa, whenua potiti, maruta, e wa I te au tenen he o tā rātou mau pēni, e mea wha hia roa. Ouais, ça a été incroyable. No atura tenen heu te mau u e wha pahiara I roto I tera e tera whenua, no tāna whait I te rai whainginira, wahin aro te vaite e haapapu I tōna tiara, e tōna veit ai ni ai te parau no te whaoipar ai te mau u, e ai tātu I u tāne haafof a mai oia hoi te ninamu. C'est vrai que la couleur c'est plus pour... Promau, warau te u o tā oenen he whaoipa no te atuar a, trara, no u e niuwau I te mau pēni I ni ai te u ninamu. Te raur au te ninamu, e whahaman o te reira ia ui tō urar a I huahine, e heri au e whahe e roto I te teino huahine. I porinetia, e mea ninamu te rei te miti. E no tō umha ahurur a mataiti, e haapapu wau I tō uti ar a, e te u o tā u I here. Ninamu paradise. Anu atu te mahoho a pēni, ua whaingini atu o mai o te vaite te teimau tau a whanene, mai tātou e I te meira. E te pute I whait e te anana, mai te hitu, tai atu I te ahurumatoru no titema nei, I te whare whait e te a o Chevale. Ramai, e anan he pō, tuha ahop e o te eni aru I o te tataur ahurata pairu no te mataiti nei ahuru mamharahit a pupu, tā ia tape e hia mairitu I te tuha ahop ea, ahuru no te tuha au te mehura, emha no te tuha a tapairu, a papura ahuru tūtau hiti tonu wa musan. Voici donc tous les finalistes catégorie mehura. Ho e ahurur het arato te mataiti, e mai te mataiti nei, te pupu hei teiti te ruto at oit apapar a hop ea no te tuha a mehurai tapairu, hare mai ei te pupu manohiwa. Horo ahi, ia mai e ta umetua, na prima, apa mai te moe. I te tuha a aparima, te pupu tamariki te awaroa te io atu no te tuha a hop ea anan hepo, tapairu no haawai no te tuha a o te a. Mai te mea te ruto tātou I te whahananar ai te haurur au te mataiti o Henri Hiro. Wahor o te tomite I tāna ret a e, ia hei te adin no te pupu toa matarau. Ar e at mōre pahunui, te re mata mua, te haruhia mai e tamariki te awaroa, te piti e hei rurutu tapairu, e te toru nā te pupu tapairu no haawai. Anan hei pō te tuha a hop e ai tupu ai te whare tau hiti nui. Hapururu te ahi ai ta tātou nei reni natirara, Taiti Live, tō mā TV, mai tōramha I te ahi ahi. Ramai, e nā te o tumparau o paniro I ta tātou e a teiti no te I aru I rutum a te meti, ta tātou e anartu I te reo frani rauti hia mai I rarhau maha, whari mai tap ono te arhua, parhei I aura. E haapururu hia te iwi a, ini a I te tahua natirara a Tino TV.